आमरी जाति आम संस्कृति परंपरार चिन्ह कोटि कोटि करी बखाणुछि आजी हलदी क्रिएशन आम हलदी क्रिएशन नमस्कार। आज आम पुणी थर आसीचु रूपरा गाँव को कलाहांडी जिलार रूप गोटे संस्कृति एवं परंपरार गाँ जोठी आम सामाजिक बंधु बांधव एवं माँ भूणी को नहीं गाँटी बहुत हसखुरा मशगुल मु एमती जड़े महासंघ पाखक आज आपण मानक नहीं जी से किभली जीवन में बहुत घात प्रतिघात भितर भी शिक्षित होती एवं समाज को शिक्षार वातावरण भितर निजक संलग्न कर मो स्वतंत्र उपस्थापक दुर्गा प्रसाद साहू आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण को आमर ये साक्षात कार्यक्रम को माने स्वागत करुचु सर। धन्यवाद। जहाँ भी हो आप आमको समय देते मु प्रथम आपको पचार चाहूँगी सर मु शुणी जे आम समाज जी महान पुरुष माने थिले समस्त पूर्वर माने बहुत पूर्वर आप मैट्रिकुलेशन पास करते से कौन एपरी सुविधा थिला आप केमी कौटी केमी पढ़ी निजक जड़े मैट्रिकुलेट भाव में परिगणित कर मत कह मोर बापा मोर माँ एवं माने फाइनेंशियल कंडीशन भल नाला ते भी समानकर भितर गोटे दिव्य शक्ति थिला दिव्य इच्छा थिला मोर द्वारा काम दाम किसी हो नथिला तेणु से या पाठ पढ़ेबा बोलिक से चिंता कले आर सेमानकर चिंता जो मुई जाइकरी नरला ठू टिटलागढ़ हाई स्कूल पर्यंत पढ़ी पारली आर कंडीशन तो भल नाला ऊपर को पढ़ी पारली ना। आज्ञा माने आप मैट्रिकुलेट केबे हेले को मसिया 1963 मसीह 1963 मसीह माने आप जो टिटलागढ़ जाऊे रूपरा माने केमिति आपण करथिला सेते बेले जीवा आसीबा भलो कांडे रोड बाय फुट तापर कांडे रोड पैसेंजर टिटलागढ़ जास करूथिली आ सेठी रहउथिले ना रोड हॉस्टल रहउथिले आपण मैट्रिकुलेट परे माने संगे संगे चाकरी पाई गेले बोधे संगे संगे एठी हमर एमई स्कूल रे मु टीचर हे गेली 63 साल एका। आज्ञा से जा भी हो बहुत खुशी लगिला सर माने बहुत लोग कहती जे आपण श्रीयुक्त कृष्णचंद्र साहू रूपरा माने मैट्रिकुलेट भाव में प्रथम भाव में पास करिसंती पूर्व आउ जड़े थे जी से माने मैट्रिकुलेशन पास कर नथिले श्रीयुक्त माने सॉरी स्वर्गत गुणमणि साहू किंतु आपण पास करिसंती बहुत खुशी लगिला सर। मैट्रिक पास कला परे आपण आसी जेतेले शिक्षा विभाग रे कार्य कले हमरो जो समाज थिला चलिक वर्ष साहू समाज आपण समाज पे किछि माने समय देथिले कि सर सेते बेले 1972 टिके आउट ऑफ माय मेमोरी से सेलटा कहि परिबे। आज्ञा हां समयटा कहि परिबे। आज्ञा बास्तर रे हमर गुटे सभा हितेला हमर गाँव रे ताको मते प्रेसिडेंट करथिले मुरली बाबू थिले हमर भालुकटा मुरली बाबू थिले सेक्रेटरी तापर गोटे ऑर्गेनाइज कराला गोटे समाज को सुरक्षित दिगरे आगे नबार लगी गोटे ऑर्गेनाइज कराला तापर या पर कि आगे मु गोटे कहि परिबे नै पुटी गाँव रे गोटे महासभा हला कालिया साहू सेते बेले प्रेसिडेंट थिले आउ समाज रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन हला से जारे ई काम लगी श्रीयुक्त केशव साहू मेम्बर मित होजन अयलापाली कृष्ण साहू तापर आमर इे चूड़ा साहू मसान बंदर तापर आमर मुरलीधर साहू आने इम्पोर्टेंट पर्सन सब तार माने ऑर्गेनाइज करथिले पुटी गाँव रे उत्कल साहू भी आ बाकी केते जनकर नाम जाने नहीं तो सेठी से माने सभार अनेक गुड़े संस्कारमूलक पदक्षेप नहीं जहाँकि से समय उपयुक्त थिला जहाँकि वर्तमान उपयोगी नुह झील मैंने सिंदूर लगेबा बजार को न जावा पाठ पढ़ा इत्यादि मुख्य कथा कही दूसरी मु किंतु तापर कुकुड़ा मांस न खाइबा मद झाड़वा
ଏସବୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦିନରୁ ମୁଁ 72ରୁ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଆଉ ଖାଉନାହିଁ। ଆଗେ ଖାଉଥିଲି ଏବେ ଆଉ ଖାଉନି ସେ ଦିନରୁ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା କେତେଟା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ବଜାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯିବେ, ପାଠ ତ ପଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ବି ଝିଅମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆ ହେଇଥିଲା, କେହି ଯୌତୁକ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଯୌତୁକ ଲାଗି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଟା କେତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, 1.5 ଭରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଏବୋଲିସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିବାହରେ ମାଂସ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଯାହା କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ଏବୋଲିସ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ମାଂସ ବି କଲେ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ଯାହା ଯେ ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି, ଗାଁକୁ ନେଇକରି, ଆର୍ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 1972 ମସିହାର କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତ 1972 ମସିହା ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 ଆସିଗଲା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଫରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସେତେବେଳର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ମାନେ ସେତେଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ପରମ୍ପରା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, আগর পরম্পরা কেতেকাংশে ভাল লা, কেতটা ভাল লা, যাকি ট্রেডিশন হিসাবে আমার পূর্বপুরুষ মানে পালন করে আসলে। কিন্তু বর্তমান কেতটা আমার সমাজ ভিতরে গোটে যৌতুকর গোটে রাক্ষস মাড়ি আসছে, যাকি বহুত দুঃখদায়ক, ক্ষতিকারক। গোটে পিলাকে বিবাহ করবার শক্তি কার না, সেমতি লোক হলে সে বিবাহ করে পারিব। তো ଆଉ ଯୌତୁକ ମାଡ଼ି ଆସିଛେ, ଆଉ ଭୋଜି ଭାତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବଳ ଆକାର ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଯାହାକି ସମାଜର ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ପିଲାମାନେ ବିବାହ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଝିଅମାନେ ବିବାହ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି IAS ପାସ୍ କଲା ତାହେଲେ ସେ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ପୁଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଚାକିରି କଲା ସେ ଚାହୁଁଛି OS IAS ଅଫିସର ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, ସମାଜର କଳଙ୍କ ଏଇଟା ସବୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସାର୍। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯୌତୁକ କଥାଟା, ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଏ ଯୌତୁକ ନେଉନାହାନ୍ତି କି କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ମାନେ ପରମ୍ପରାଟା କମ୍ପିଟିସନ ଆକାରରେ ଚାଲିଛି, କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ତ ସାର୍ ୟା ବାବଦରେ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନୀଳମଣି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଲା ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଏ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଦୂର କରବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯୌତୁକ ରାକ୍ଷସକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବିବାହଟା ସରଳୀକରଣ କରବାର୍ ଲାଗି, ଗୌଣ ବିବାହ କରବାର୍ ଲାଗି, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବିବାହ କରବାର୍ ଲାଗି ସମାଜର ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ଯୁବକ, ମାନେ ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଯେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଆସିବ ବୋଧହୁଏ ବିବାହଟା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସରିଯିବ। ମାନେ ଶେଷକୁ ଏତିକି ପଚାରିବି ସାର୍, ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କିଛି କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଲାଗିକିରି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି? ସେମାନେ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୌତୁକ ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ସାରା ଭାରତରେ ତା'ମାନେ ଆମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୟେଦୁରପ୍ପା ୟେଦୁରପ୍ପା, ଆଉ ଏପରି ଅନେକ ତା'ର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପରି ହେବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୌତୁକର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଗଣ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ରହୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍।